barabara za dharura lazima tuzirudishe, kwa sababu siku tukipata emergency ya aina fulani inaweza kuwa taabu sana ikiwa wananchi hawana nafasi. Pili, ukarabati wa drainage, na tayari waziri wangu amewaeleza. Pia tunataka kushirikiana. Kwa mfano, kuna sehemu fulani kiosk iko juu ya drainage. Sasa inakuwa ni shida kuitengeneza hiyo drainage. Kwa hivyo mawaziri watafanya kazi na wale ambao wana involved ni kuhusika katika eneo hizo. Tunataka kuhakikisha kwamba drainage inakuwa safi. Tunajua pia upande wa juu developments ambazo ziko, ambazo kukinyesha mvua ya kutoka zile manyumba ndio inaingia kwa stage. Kwa hivyo waziri na maengineers wake watafanya na wale kuhakikisha kwamba tumepata nafasi ya maji kuwa drained, ili isiwe kukinyesha stage yetu ndio inakuwa flooded. Na sisi kama wafanyikazi tunakuhakikishia governor hiyo mambo ya drainage, hiyo mambo ya takataka yote, njia za kupanua ili watu kama moto inatokea watu wanatokea, na hii town yetu iwe mzuri kama vile ulivyosema mambo ya smart towns, na tumelaunch hiyo. Hata hapa tutafanya iwe a smart town.